42 yıllık ayetından derli 3 yılını Lesia Ukrayna Kırım'da geçirdi. Bu tılsımlı tarafga o Kırım hatırları ve Kırım seslendirüvi şiirler bağışladı. Birinci kere Lesia Ukrayinka Kırımga 1890 senesi yazda anasının beraber yazıcı olgan Olena Pchilkanen keldi. Ziyaretinin sebebi ağır hastalık oldu. O zamanda birinci şiirleri endi neşir etildi. Denizge sefer devri yazılgan edi. Anda yaş şairenin Odessaga ve Sabıh Türk Akkerman kalesine kezintuvden duyguları tasvirlengen edi. Sağ şehirde kız şahsi dairede yaşayıp, bir ay devamında rağbetli çamurlarından tedaviligen edi. Tedavilug'nun faydası az idi. Son Lesia Kizlev'ge ketdi ve 1890 senesi avgust ayında bu şehirge Deniz Tinchlığı adlı birinci Kırımlı şiirini bağışladı. O böyle başlana. Sıcak uye vaktinde pencereme bakam. Kokler yarık, deniz açık, bulutlar, güneş parlak. Belki budur nur devleti, altın koklerin yurtu. Belki mındaki halk bozgun havasını hiç görmedi. Seferinin gelecek noktası Bahçesaray oldu. Kırım hatıraları devrinde Lesia Ukrayna ucdaniyasını etni. Bahçesaray Sarayı ve Bahçesaray tabutluğu yazdı. Sanki irimetilgen tura Bahçesaray. Lesia Ukrayna Bahçesaray tabutluğu adlı sonetini ve ilk adlı şiirini yazan edi. Көктен altın ay nuru sepildi. Beyaz divarlarda gümüşlü yaraklar parladı. Tılsımlı taraf yukuğa battı. Şairi көрген manzaranen meftun oldu. Şarkı Bahçesaray şiirini Bibliyada tasvirlengen cennet bahçesinin kıyasladı. Kumuşnen yaraşılgan terekler ve minareler, sanki cennet kapılarını korçalagan karavullar, yüzüm yapraklarına ziya nurları, uçan suvnun akımları gibi yarıkları ve salkınları, selbi töpelerinin acayip çizgileri, töpeden başlarını salap geçken günler hakkında fısıldaylar. Bahçesaray sarayının tasvirini şairi tek binanı değil, öz şairi hassaslığının o bütün halkının faciasını anlay ve okuyucularga da anlata. Lesia Ukrayina'nın Bahçesaray Sarayı adlı şiiri böyle tercüme edildi. Yıkılmagan yıkıklar tura. Her şey boşluğun nefes ala. Apansız belaga oğradın. Zalım korgede korlandın. Zornen eşitile şelaleler sözleri. Koz yaş gibi tamlay tınık suları. Bu tılsımı olgan taraf kederlendi. Yıkılıp matem ortasını giydi. Arem binalarının tek taşları kaldı. Bahçe küllesinde esirler kartayıp, esir zaman için gözyaşlarını tokup, dülberlikleri sönüp bitti. Bedenleri okşaf bilmedi. Mında kuvvet ve esaret hükümetti. Lakin mecal vakitları bitti de, sonsuz tek bu yerinin esareti. Seferini devam etip, Lesia Ukrayna Akyarga kayta. Andan Baydar kapılardan Yaltaga keti. Yol boyu Baydar ve Merdven, Şeytan Merdveni, şiirlerinin satırları peyda ola. Baydar şiirine Kenya'da cennet kıyafeti tasvirleniyor. Bu Kırım'daki yerlerini ziyaret etkenleri elbette şairinin razı olur. Bu joyulgan, gizli tarafları, unutulgan, arzu olgan cennet yeri. Onu çoktan aradık mı? Odessaga parahodni bekleyip, şairi 2 gün Yaltada bulundu. Mında o natsonun Yaltadaki evi şiiretini yazdı. Elbette Kırım'da yaşayıp Lesia Ukrayna tamır halkını, Kırım tatarlarını dikkatsiz kaldırmadı.
татар қызы шерінде о назик ве мулайим яш Қырым татар қызының қияфетіні тасвир еті. Шер артында қырылған yolda, sıcak taşlı tarlada, yaş tatar kızı kezine, serbestligine sevine. Kara saçlı başında, yıfak fesçik kızara, esmerik görünüşünü ak marama saklata. Betini aça, kapata, közleri yıldırım ata. Kara kaşlerden sırlı bu perinin nazarı. 1981 senesi июльнің 2 қысымына Шайре Кени Қырымға тедавилев мақсадынан келе. О, кезлевде Фонтанная соқағында шымдекі вақтында революционная 41 мескен кирайеті. 1987 senesi Шайре Кени Қырымға келе. Июнь башында о ялтаға келіп, чухурлар тарапында язлық evine көче. Айпетреге кезеңдеуінен илхамланып, о мектеп парчалары шерені яза. Ялтада Леся Украинка бір ел девамында яшай. Бу ел девамында о Қырым сеслендереві деврені язды. Байронын кайыны ве Шекспирнің Макбетіні украин тіліне тіржеме етмеге башлады. 1904 senesi Украинаға Кавказдан дeniz бойы қайтып, Шайре Қырым ялысы бойы кечті. Қырымда яшаған вақытлары ақылына келді ве о кезлев хатарасы шайрені язды. 1987 senesi Шайре Кени Қырымға қайтып келгенінен июнь башында о Ялтаға келіп, чухурлар тарафында язлық evine көче. Айпетреге кезентувнен илхамланып, о мектеп парчалары шиырыны яза. Соно Ялта мерkezine көчті. Ялтада Леся Украинка бір ел девамында яшай. Бу ел девамында о Қырым сеслендірілігі девріні яза. Тавридадаки Ифигения драматик дестаны ile çalışa. 7 yıldan son туған Украинаға, Кавказдан deniz boyu қайтып, Шайре Қырым ялысы бойы кечті. Қырымда яшаған вақытлары ақылына келді ве о кезлев хатырасы шиырыны язды. Сонки кере Леся Украинға Қырымның 1907-1908 senelері зиярет етті. Қырымға о өмір арқадашынен Квитканен келді. Байр башына өмір арқадашлар Балаклавада яшамаға ниет етіп Ақярға келділер. Ләкин Ақярдаки әким анда қалмаға тапсие етмеді. Олар башта Алупкаға, соң есе Ялтаға қайтылар. Башта Садовая соқағында Ялта мұсафирханесіне көчтілер. Соң есе Горный жадысында шымдекі вақытында Павленка жадысы Уч, Разанов язлық evinde ода кира етілер. Анда Шайре Айша ве Мухаммед диалогны яза. Кассандра драматик дестанын сонки тареріні япа. Веруфин ве Присцилла драманы язмақ девам еті. Мында Леся Украинка орманның сық ерінде драманы қайта ишлетті ве язмаға бітірді. Дах артында бебеклер паралдай шиырыны язды. Балаклавада яшайып, өмір арқадашлар башта Ялтаға, сон есе кезлевге көчтілер. Анда Леся Приморский шифаханесінде тетавиленген еті. Ондан сон Кени Ялтаға қайтылар. Бүтін вақыт девамында о шидетлі çalışайды. Бұ Қырымға сонки зияретті еді. Хасталығы кергенлеші еді. Азаплы ағырсыны еніп, Леся ижады үшін кувет тапайды. Өмір арқадышынен берабер Леся халқ ағыз яратыжылығыны еғайды. Өз драмаларыны қайта ишлетті. Ләкин хасталық ондан куветледі. Леся Украинка 1913 senesi yazda Gürcistan'ın Surami şehrinde 42 yaşında ekende vefat etti. Kiev'deki Baykovaya mezarlığında defnetildi. Бүгінгі программамыз сонuna келді. Невбеттіки Деверлер программасында көрішкенде.